Ngasi Manipur Exploring Knowledge YouTube channel na pujarakli Space Tourism. Aikoina ngalingai matamdagi nungdangi matamda nongthakta yengkhatpa matamda Thawan michaksingna kufet kafet nganba adu uraga aikoina Thawan michaksinggi marakta karibu tauriba hanglaba atiyada Thawan michaksingna karamnabu lairiba aikoina khangningba phauki. Asumna matamgi matungina science and technology na chawkhalakpana masigi matangda thijinduna space satnaba honarakhi. Ahanba oina Soviet Union na artificial satellite Sputnik 1 semgatuna prithibigi akoibada ahanba oina mafungfana 1957 gi October gi tang marida thamki. Matung tarakpada 1961 gi April gi tang 12 da Yuri Gagarin na ahanba oina space ta chatuna space tagi prithibi gi phajaba ahanba oina miyeng takhiba miyoi oikhi. Masigi matung ikan kanadana 1969 gi July gi tang kunda America gi astronaut Neil Armstrong amadi Edwin Buzz Aldrin anina tha gi laimaida ahanba oina yauduna chaurakna pung 3:30 gi matungda Neil Armstrong na ahanba oina tha gi laimaida khongna chatkhi. Matam adudagi hauraga ngasi phawbada miyoi 950 romna space ta chatkre. Satkriba miyoi sing adudi ningthina hiram asigi matangda train tawraba astronaut singni. Adubu matam kuinadagi hangnaраklaba wahang ama astronaut nataba ichamchamba aikhoigumba mi amana chatpa yaba matam adu karamba matamda lakadage. Aduga achauba wahang amana space chatlaga aikhoina kari tawrugodoribano matang asidani aikhoina space tourism gi wafam laklibasi. Akoina yengba yarabada private astronaut amana masagi paisa puthokchaduna space ta chatpagi oithokpa leirakpa loinana rocket amabu amuk hanna sejinaduna space tourism bu mapungphana semgatpada mateng karamna oigani haibigi matangda kanna private company kayana hotnari. Hojik phawda miyoi kharana masana paisa puthokchaduna space ta chatkre. Ahanba oina 2001 da America gi entrepreneur Dennis Tito na masana $20 million puthokchaduna International Space Station da numit nipani laikhi. Matam aduda International gi Space Agency oriba NASA na space tourist chatpada khudong charoi haina NASA na Dennis Tito gi kangbubu train tobiu haiba yakhide. Maram aduna Dennis Tito na Russian singa khongbu semduna cosmonaut aniga loinana Soyuz mission TM-32 da space ta chatkhi. Mahakna halaklaba matung mahakna urakpa angakpasing mahakna lairiba space station gi thongnaudagi yangthorakpada uriba amamba marakta nganthoiriba prithibi gi saktam miyamda paudamkhi. Dennis na International Space Station da numit nipani laiduna experiment kaya tawkhi. Inong nawada 2021 gi July gi tang 13 da UK gi billionaire Richard Branson mahaki company na develop tawjaba Virgin Galactic rocket plane da space chatlure. Sir Richard na tongkhiba rocket plane Unity hairaga khangnaba asina prithibi laimaidagi 85 km yongna paikhatkhi. Virgin Galactic rocket plane asi US ki New Mexico da chahi 18 changna develop tawrakhibani. Masigi matung ikan kanadana Amazon gi CEO oramba Jeff Bezos yamna 10 minute taraga second taragi oiba space trip ama 2021 gi July gi tang kunda mahaki space company oriba Blue Origin na develop tawba New Shepard rocket ship ta space ta chatlure. Trip aduda mahaki manaw nupa Mark Bezos sahi marpunithoi surabi Welly Funk amadi sahi 19 khak ngairiba chhatra amaga loinana chatkhi. Hojik phawgi oinadi space ta chatnaba thorakpa migi masing asi yamna nemli adubu lakliba sahi ama ani asida prithibi gi miyamna space tourism asida miyeng changakpa yai haina panari. Hojik malemgi private space agency singna seasonaruraba rocket sing amuk hanna seasonaba yanaba ahongba mamalda space chatpa yanaba technology develop tawnaba hotnari. Jeff Bezos ki company Blue Origin na develop tawba New Shepard spacecraft asi space tourism flight kidamak akhanana sabani. Spacecraft asida crew members sing amadi tourist singna lainaba capsule ama yawi. Capsule aduda seat 3 yawi loinana achauba thongnaw amasu pali.
स्पेसक्राफ्ट अदुना पृथ्वी लैमाइदगी पाइखटख्रबा मतुंग रॉकेट अदुना पृथ्वी लैमाइदगी किलोमीटर 100 हेना पाइखटलबा मतुंग इंजिन ऑफ तौदुना टूरिस्ट सिंग यावरिबा कैप्सूल अदु रॉकेटदगी थादोरकनी रॉकेटदगी थादोरकलबा कैप्सूल अदु मखाताना पाइखटखिनी टूरिस्ट सिंग अदुना फमलिबा सिट अदु थादोकलमदुना कैप्सूल मनुंगदुदा स्पेस की फजबा थोंनाव अचौबदुगी मतेंगना उबा फंगनी लोइनाना ग्रेविटी लेतबना मरम ओइरगा वेट पुमनमक मांगखिबगी सुंद्रंगदा कोइपाई पाइबगी एक्सपीरियंस फंगनी कैप्सूल अदुना पृथ्वी की एटमॉस्फेयर की कुयोम जंगक्त्रिङैदा टूरिस्ट सिंग अदुना मखोइगी मसागी सिट्टा हलकदबनी असुमना कैप्सूल अदु पृथ्वी की लैमाइदा अमुक यौरकनी फ्लाइट की मतम असी यामना तेनमना मरम ओइरगा सिजनरिब रॉकेट अदु अमुक हन्ना सिजनदुना टूरिस्ट अतोपा यामना अहोंगबा ममलदा $200,000 दा स्पेस चतुना अंगकपसिंग अदु उनबगी खुदोंचाबा लाकपा यारी अदुबु जेफ बेजोसना फोंदोखिबगी मतुंग इन्ना ब्लू ओरिजिन स्पेस दा चटपगी टिकेट $100 मिलियन यौरे हाइना फोंदोखरे अमरोमदा स्पेस कंपनी अमा ओरिबा इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स नसु 2023 दा जापान की मिलियनियर युसाकु मेजावाबु थागी अकोइबदा स्टारशिप रॉकेट की मतेंगना चटकनी हाइना फोंदोखिबसु लैख्रे स्पेस एक्स कंपनी असिसु स्पेस टूरिज्म गिदमक यामना कन्ना होटनरिबा कंपनी अमनी मसीदा नतना वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी ना फोंदोखिबगी मतुंग इन्ना स्पेस दा चटनबगिदमक टिकेट चतुक हेना रिजर्व तौख्रे हाइरी टिकेट की ममलना $250,000 इंडिया की पैसादा हाइरगना 1.86 करोड़ नि चावखलकलिबा स्पेस टूरिज्म असी इना खुनबा मिलियनियर कयागी ओइरी पुमनामकी ओहलके हाइरबदी फ्लाइट तोंबगी ममल अमदी सेफ्टी असी एयरलाइंस तोंबगा चप मानरबा मतम दा लाकनी अदुबु स्पेस टूरिज्म इंडस्ट्री असिना नोंमगी चावखलकपना स्पेस कंपनी सिंगना कंपटीशन तौबना मरम ओइरगा ममल हेना होंगकपगी ओइथोकपसु लै स्पेस वेहिकल अमना हंजिन हंजिन सेमनदबीदा सिजिनबा यारगदी कस्टमरना तिंगदबा पैसासी क्रू की चार्ज का फ्यूल की चार्ज का खक्ता ओइगनी मसीगी प्रॉब्लम असिबु सॉल्व तौरबदी स्पेस टूरिज्म डेवलप तौबगी प्रॉब्लम तंखाय अमदी सॉल्व तौबा लोइबगा चप माने स्पेस दा चतुना लैबा हाइबसी ख्वाइदगी तांबा लग्जरी ओइबा थबक अमा ओइरी नासाना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चलाइनाबगिदमक चही अमदा $4 बिलियन चार्जिंग तौरी चही कया अमा कमर्शियलाइजेशन दगी थापना लैरंबा अदु हौजिक्ति कस्टमर सिंगदा लैबगी पैसा थिहंदुना लैहल्ली अदुबु पैसा यामना चार्ज लौबना मरम ओइरगा मिलियनियर सिंगी थुंगबम ओइरी नोंमगी दरकार लैबा ऑक्सीजन अमदी चाना थकनबा यावरगा $22,500 इंडिया की पैसादा 16.5 लाख लौवी लोइनना वाईफाई अमदी अहेनबा पावर सिजनरबदी यामद्रबदा $35,000 इंडिया की पैसादा 26 लाख फावबा लौवी हाइरी स्पेस टूरिज्म असी मफुंग फाना माय पाकनबगिदमक स्पेस ता लैबदा चंगलिबा पैसा असी हंथहनबा दरकार ओइ अमेरिका की स्पेस स्टार्टअप कंपनी ओरिबा बिगेलो एरोस्पेस ता पाक चावरबा स्पेस स्टेशन अमा डेवलप तौरी स्पेस स्टेशन असिगी मचाकसिंग रॉकेट इलाइ लाइना पुबा ngami लोइनना स्पेस यौरकलबा मतमदा यामना चावना पाकना संदोकपा ngami मसी डेवलप तौरकपा असिना स्पेस ता होटल हांगबगी खुदोंचाबा अमनी हौजिकी ओइना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दा 24 आवर वर्क तौनबा मेंबर दरकार ओइरी बिगेलो एरोस्पेस ना स्टेशन अदु ऑपरेट तौबदा लाइथोकनबा होटनरी लोइनना पैसा चंगबगी चांगसु हंथनबा होटनरी स्पेस टूरिज्म की आइडिया असी फ्यूचर की ओइबा मंगलान अमा ओइरी लेप्तना एडवांस ओइरकलिबा रियूजेबल रॉकेट अमदी स्पेस मॉड्यूल सिंग पुथोरकपना अथुबा मतमदा मफुंग फाना मंगफाउनबगी माइकैदा चंगसिल्ली।